Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, ndabizi neza ko mumeze neza aho muri yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbabwire ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesha agaciro ubusabe bwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza urega ibyaha bitandatu birimo icyo kugira nabi ubutegetsi buriho rutegeka ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yari yajuriye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro bagaragaje ko adafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko we yabivugaga. Icyo gihe Madame Ingabire Victoire Umuhoza yari yereze ubushinjacyaha agaragaza ko afunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ngo kuko iminsi 30 y'agateganyo yari afunzwe yarangiye ubushinjacyaha bukamuregera urukiko yararenze. Icyo gihe urukiko rwagaragaje ko bivugwa na Madame Ingabire Victoire Umuhoza nta shingiro bifite ngo kuko umunsi wa nyuma muri iyo 30 yo gufungwa by'agateganyo wageze ari ku cyumweru kandi utari umunsi w'akazi. Bagaragaje ko kuba ubushinjacyaha bwaratanze ikirego ku munsi ukurikiyeho bikurikije amategeko kuko ubusanzwe umunsi utari w'akazi utabarwa. Madame Ingabire Victoire Umuhoza ntabwo yanyuzwe n'icyo cyemezo kuko yagaragazaga ko iminsi yose ikwiye kubarwa hatitawe ku minsi y'akazi cyangwa se itari y'akazi, yongera kukijurira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba ko yarekurwa by'agateganyo. Ku itariki ya 8 Nzeri 2025 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesha agaciro ubujurire bwe rutegeka ko Ingabire Victoire Umuhoza akomeza gufungwa by'agateganyo, rushimangira ko ibyakozwe bishingiye ku mategeko. Kugeza ubu Madame Ingabire Victoire Umuhoza yamaze kuregerwa urukiko rukuru kugira ngo aburanishwe ku byaha akurikiranyweho, abyiregureho ndetse anasabirwe ibihano. Uyu mugore wiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu muri rubanda, kugira nabi ubutegetsi buriho, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa se icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Iburanisha rye rya mbere yari yasabye ko urubanza rusubikwa ariko ahita anihana inteko y'abacamanza yamuburanishaga ngo kuko ari yategetse ko akurikiranwa n'ubushinjacyaha. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko abona iyo nteko yaramaze gufata uruhande bityo ko yifuza indi nteko igomba kumuburanisha. Icyo cyifuzo cya Madame Ingabire Victoire Umuhoza kirazasuzumwa n'urukiko, hasigaye kizatangwa kandi umwanzuro n'itariki yo gusubikuriraho urubanza. Akaba rero ari Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ufite ishyaka ryitwa Dalpha Umurinzi ritigeze ryemerwa mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko icyifuzo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'uko umuryango mpuzamahanga wakwemeza ko u Rwanda n'umutwe witwaje intwaro wa M23 byakoze jenoside ari ubucucu. Tariki ya 9 Nzeri 2025 Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri RDC Samuel Mbemba yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bishe abasivile bityo ko ubwicanyi bukwiye kwitwa jenoside. Mu byo Minisitiri Bemba yashingiyeho atanga iki cyifuzo harimo raporo ya komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yashinje M23 aho bikekwa ko ari RDF n'abasirikare bari kumwe gutera amasambu yo muri sheferi ya Bwisha muri teritwari ya Rucuro bakica abasivili amagana biganjemo abo mu bwoko bw'abahutu. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni n'indi miryango mpuzamahanga iri Geneve mu Busuwisi Urujeni Bakuramutsa Manzi yamaganye iki kirego amenyesha agakanama ko gushinja iki gihugu jenoside ari ukurenga umurongo utukura, yibutsa ko nta rwego mpuzamahanga rwigeze rwemeza ko cyayikoze. Yagize ati ni umurongo utukura ku gihugu cyacu Bwana Perezida, ati gushinjwa jenoside mu gihe tuzi ko ibyo byemezwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga nta rwego rwigeze rubyemeza. Ati bityo rero sinemera ko bivugirwa hano mu mbago za Loni kandi sinemera ko biba mu bireba Bwana Perezida, si kirego turi bwemere. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko icyifuzo cya Minisitiri Mbemba kirimo ubucucu kuko uyu munyekongo atagaragaje abagambiriwe muri iyo jenoside. Yasabye ko umuryango mpuzamahanga wemeza. Yagize ati jenoside kuri bande, ubwoko butari abatutsi, ati bose se, ati ni bande turi kugerageza gutsemba uko, aturumva uburyo iki cyifuzo ari ubucucu.
Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iz'u Burundi FDLR n'imitwe y'abazalendo bikomeje kugaba ibitero ku basivili bo mu bwoko bw'abatutsi cyane cyane ku banyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hatanzwe impuruza ziherekejwe n'ibimenyetso ariko ntacyo umuryango mpuzamahanga wabikozeho. Mu rwego rwo gupfukirana ibi byaha, leta ya RDC yatangiye kandi ubukangurambaga bushinja u Rwanda na M23 gukora jenoside, irahirira ukubushyiramo rero imbaraga kugeza ubwo rero umuryango mpuzamahanga uzemeza ko ari jenoside koko. Akaba rero ari bimwe mu bikomeza kugenda bigaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma mu yandi makuru mbabwire ko umushinjacyaha urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT bwasabye ko Kabaga Felicien afungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Rwanda kuko aricyo gihugu cyonyine cyemeye kumwakira. Muri 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rwafashe icyemezo cyo guhagarika kuburanisha Bwana Kabuga Felicien, rusobanura ko adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'impamvu z'uburwayi. Icyo gihe rero kuva icyo gihe kugeza ubu aracyafungiwe irahe mu Buholande. Ubushinjacyaha buyobowe na Serge Bramete ku itariki ya 9 Nzeri 2025 bwagaragaje ko nubwo Kabuga Felicien yinubira gukomeza gufungwa avuga ko uburenganzira bwe butubahirizwa, ibihugu by'i Burayi yifuje ko bimwakira byabwanze. Bwagize buti nyuma y'imyaka 2 Bwana Kabuga Felicien aracyari mu rujijo, ati mu gihe yinuba ko gukomeza gufungwa birenga ku burenganzira bwe bw'ibanze, ati ibihugu by'i Burayi yahisemo byagaragaje ko bitamwemera kandi igihugu arimo cyashimangiye ko Kabuga Felicien atafungurirwa ku butaka bwacyo. Ubushinjacyaha bwa Loni bwagaragaje ko nta mpungenge zikwiye kubaho mu kohereza Kabuga Felicien mu Rwanda kuko azitabwaho mu rugendo rw'indege bijyanye n'uburwayi bwe kandi ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza uburenganzira bwe n'ubwisanzure. Ubuti ubushinjacyaha burasaba ko uru rukiko rufata icyemezo cyo gufungura Bwana Kabuga Felicien by'agateganyo. Serge Bramete na bagenzi be bagaragaje ko niba hari imyanzuro ikwiye gutangwa kuri dosiye Bwana Kabuga Felicien idakwiye gutinda hitwaje ko amakuru ku buzima bwe adakwiye kujya hanze, kubera ko amakuru menshi cyane ku burwayi bwe yamaze kujya hanze. Bwana Kabuga Felicien wari umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda, yabaye umwe mu baterankunga bakomeye ba jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Mu byo yashinjwe harimo gutumiza mu mahanga toni nyinshi cyane z'imihoro yifashishijwe mu kwica abatutsi. Inzego z'umutekano z'Ubufaransa zamutaye muri yombi tariki ya 16 Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka 26 yishe ubutabera. Mu kwakira uwo mwaka yoherejwe irahe kugira ngo rero aburanishwe na RMCT. Ibyakurikiranyweho birimo gukora jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, guhamagarira abantu gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, itsembatsemba n'itoteza. RMCT yasobanuye ko icyemezo cyo guhagarika kumuburanisha kitamugira umwere, ariko nanone ntikinamuhamya ibyaha yashinjwaga nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga.